Hallo allemaal, ek is meneer Laties en welkom terug by Laties Lessons. In vandag se Afrikaanse woord van die dag staan ons stil by die woord wêreldklas. So, in English, the word actually means world class. And we all know what that means. So, let's use the word in an Afrikaans sentence. Ons rugbyspan is van wêreldklas gehalte. Ons almal weet wat se span daai is. Now, to translate that into English, our rugby team is of world-class quality. I know you agree with that. So, basically, when something is really, really good, we call it world-class. So as iets van 'n baie hoë gehalte is, kan ons dit wêreldklas gehalte noem. Ek hoop julle het vandag se video geniet. As julle dit, geef vir my 'n duim omhoog en ja, subscribe as julle nog nie subscribe het nie. Sien julle in die volgende Afrikaanse woord van die dag les. Bye.